wafashe muhungu ngo nzagukundira umuryango, nyuma y'ibyumweru birakamubwira ngo nyoko nadasohoka ngenda sohoka. Umuntu uzubyara akamara amezi ataraza mu rusengero angahe? Hari abari mu kumara 6. Kanzi wewe ndagushoboye, uri umwana wanje nawe nakubyaje ubutumwa ma. Umugore uzozumara amezi 2 uzumugenderera nk'umurozi nk'umusambanyi. Ati bashiki bawe ni mukubona ari bukunda cyane, none nibashaka kugaruka njyewe ndataha. Uko nubwo bikaba bingosha ngo njyewe wambonye mfite amenyo yose ngo ntabwo nshaka kuza guharikwa bashiki bawe ahangaha. Ibintu bikaba birahindutse. Zandahiro wirahije warihambiriye, mujye murahira mufite discipline n'ubwenge ku mutwe. Kandi n'abakobwa nabo bemwe bibipfu agahita nezerwa ngo azateta. Iyo umuntu bashakanye bazavuga ngo bagiye kugira gute kubaka, nta mutesi uba kuri eshantiyo. Hari umutesi ubayo, si abantu bambaye ibisarubeti. Wowe ugiye gushakana n'uwanyu ndi mufite habe n'akantu, mugiye kuri eshantiyo, mugiye guhera ku isima, muponde, mushaka amatafari n'amabuye, nguje guteta. Yashkana kurateti. Kujya kubaka no gukenyera ugakomeza. Mufite ibibazo. Nukuri mufite ibibazo. Ingo zose za kera zitarahiye biriya bintu ntizigira kerere. Ingo zifite ibibazo niba abantu babwiranye muri fiançaye, ndagukunda, nzagukunda, nzaguha ibintu byose, nkubuze nosara, tagufite nopfa. Ayiwewe njye sindabona uwasaze habe n'umwe. Umukobwa akajwenga, umuhungu w'igipfu nawe ngo ko aratereta umuntu umubwira ngo njyewe ndi magana, njyewe nkunda ibi nanga ibi. Kuri uyu mukobwa baramutse gukunda baza bamubwira ngo uri mubi akanga, baza bamubwira ngo uri mugufi ngo ya, baza bamubwira ngo ntiwize ngo yayigiye i Burundi, baza bamubwira ngo wagize ute akamase akamaya. Buriya ubuzima bw'abantu benshi bujya mu kaga kubera ko babaye nk'abacteurs bakina ifilimi. Agafatiwe agashira ubuzima muri filimi, akibwira undi ko iwe ari umuntu mwiza, azabana nawe neza, agira urukundo rwinshi, atajya arakara. Yewe kurabwira umuntu muje kubana amasaha yose ngo ntujye urakara. Ubu nari kubesha asandi ko njyewe ntagiye muri fiançaye yo kubeshana. Ubu nari kubesha umugabo wanjye ngo sindi ingare yagere muhira ntibicike. Bwira umuntu agukunde nyine uko nguko, siko kwiza. Yesu Kristo yancometse mu imbaraga, nza numva twomuvuga tukareka konsa abana bakazonsera, nza numva twavuga Yesu tukareka kurya tukazageje. Yesu kundi tubyibushe yemwe we, Yesu kututorya ntitwobaho. Nza numva twavuga Yesu korari zikaba ziretse, Yesu Kristo wapfuye akazuka agakora imirimo n'ibitangaza, natwe tukabibona, natwe tukabibamo, tukaba tubihagazamo. Samani haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo hari abakobwa 5 b'ibipfu. Ibipfu bizabija kuri WhatsApp, ibipfu bimwe bitinda kuri filime sitagira ico bimaze, ibipfu bizabija ku mastati, ibipfu by'ibihungu biba kuri match, ibipfu by'ibigabo. Kandi temwumva abakozi b'Imana bazasoma Bibiliya banko babwira Pawulo yari ko jahe yariko yigendera yariko ataha yariko agenda afite